Boom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu na mpartage ye message au kaya gasna message ilo très important. Ilo muhimu comme d'habitude. Shangas na message nzima ikao. Pour la première fois, juka vuba mrudzina, vuba no mjiwa hahe. Harongozi lo urgent. Pour la première fois, marabamenji mandrasana. Pour la première fois, juka vuba mru le dzina la hahe. Nana umjiwa hahe. Shangyo ne shatsonga juka vumbua le dzina la hahe no mjiwa hahe. Mwenyezi Mungu na rijali joka na her. Wa alaikum salam. Sujai Atumani, partagez le direct s'il vous plaît. Wa alaikum salam Agapehoud, partagez s'il vous plaît. Wa alaikum salam Mama Nadia, partagez s'il vous plaît. Partagez s'il vous plaît. Mwenyezi Mungu na rnike musumwema. Ya rijali joka na her hondunia ni nana akhira. Armambenya ukaya. Gasina messages nraru, zilo très important. Wa alaikum salam Mana Arafa. Wa alaikum salam Maliza Hassan Mama Yassine. Mwenyezi Mungu arjali joka na heri. Partagez le message, partagez le direct. Ikawe message nigyo très important. Comme d'habitude, gamina sujet nraru. Aussi kwa leo, i message nzima. Ngarjo vumbua, ledzina, la hemru. Nano mji nane mrungu jorongoa. Ngujorongoa mumwishie. Hatambu ya lonizo, ikao insha Allahu, Mwenyezi Mungu jujalia zilawe, Mwenyezi Mungu ajalie zerongo zichange, haukawe hii shababi ya puarmo mji mtukufu, wapijani. La domba, ikao shababi woi, hazalwa, ni mzaze, endikapa, ikao banda hazalwa ni mzaze endikapa, heze tambwe shababi woi ya zihunra o, hardi hazaya na mwana endikapa. Yabodo uja gajuja releze zenongwa ditina ngujo yorongo wabanu gamjo mwishia halimwambia nika c'est la première fois arijoka uvumbwa mru haura vumbwa mru zina arijoka uja uvumbwa no mji ili wanru wahunre namna insha Allahu wanru wamsaidie watukufu wa Jamalif nyimlo TikToku na mtapote mpartage nyimlo Facebooku mpartage Mwenyezi Mungu arjali joka na her watukufu ngasina sujet raro de sujet ya hemana ya hema naola yamba ha filme mzaza hahe hende hambalanse ho polisi kauri mwambia nyaukaye mwana kartsumjua ye mzaze kartsumjua sha riwono ze vocaliza fanyishiha ikao ngarjo hujar detaye mbavi haukanga wanadamu watsouri ya hitima ngabo wanadamu watsouri ya hitima wima naimu ngarjo hujar detaye mbavi o wakomori insha Allahu wajoya ukaya. Faut pas jouer avec le hitima. Aukaya weimru ya fanya message ya propagande. Ya evante. Ikawa mwambia ni nroke message la kartujwe mwana mshe suraya. Ye mwana we yamba hindi afiti na mzaza hae. Kartujwe mzaza likaulanse message. Ye kaya grupu ya vumbulwa. Wizakia Ali. Ye grupu ya vumbulwa. Ye ke mzaza ngo buhari ya bubada yamba de mzaza uloharma ye shamasha dede. Ili ya jijwe ya jihifadhi. Deuxième message, manyanyasi shababi kao gujorongo gamjo mwishale jilahe ikawe shababi woi geharumatabu ngeho Senegal ikao woi hapuarmo mji mtukufu wa Pijani la domba ikawa shababi woi ngujoja ya eleze maonio ya hahe hamsada rajo utsaha hatambu ikao hazala ni mzaze endikapa
Mwenyezi Mungu hardi hamba mwana bahe ula mwana hajaza mwana enjikapa hajuhanza wambe Mwenyezi Mungu ya wasuli mwana hahe nane mrumsha hahe heze tambu ikaoga mjoisha de sa propre bouche et pourquoi ramvumbo mji wa hahe et pourquoi ramvumbo le dzina dabo kanga ranzao mwishie heni mrukao ukozo ukokozi zamana gujo sante ya ileweshe ikoza. Désolé parce que nous appelons Kanaouzia. Et maman tuera. Maman gami en direct. Gami en direct. Maman tsindami. Ya hutunia hujua abizo. Désolé parce que la maman est obligatoire de l'imrengue au kaya. Watukufu ikao yesu jiavili de mwanyanyasi ujula hele dzina la Sagaf ujundo yo Senegal ujorongwa banu ya onese e maelezo yahe ne maunio yahe ne zetambu za hahe ranguba la jusqu'à maintenant. Ikao hapuwa mji mtukufu wa Pijani garditse na rivumbue do mji mtukufu wa Pijani harumaye domba alimwambia ni ukaya manati wa mzima mruju wa uzalwa ni mzaze wanrandwa jina wa mhundu maana yode mena jumwambia nyaukaya na mkensi alekut mje mwishie e mwanyanyasi Sagaf. Troisième sujet mwanam shohatu ya lolwa ni mwanam mekao e mwanam mehajikaza ukaya ngena kirtasi e mwanamme hajikaza ukage na nationalite hende habaibu mwanamsho hatu haukaya ngarjo ya ukaya mwanamsho ya jua mru mevanu mru jua mru ha question za confiance na mahaba kandu gwanza nao. Walaikum salam kinaza alu kandu gwanza nao yija watukofu c'est qui est pur do ukaya wei habage na nationalite halola mwanamsho hatu hadobali ya karti zila za ani karti fantomu za shifaransa zuko zila zuko wenda zi change wazifanya zibatani bende katsuanza lanse kalma la shizungu hadone se mwanamshe comme quoi vanu gena karti d'identité français hajaza dene mwanamsho hatu wanawararu yedi wa déclare hele dzina lahe jusqu'à maintenant e mwanamshe kajamba kirtasi yuhundri akabali mwanamme ula katina kirtasi abase mwanamshe game zero e mwanamme hahe hatafijo banda hajwa ke mwanamme wa iharumia upeu ili yanzihem na mwana ola mon capitaine. Monsieur Jimba, longue vie à vous. Ola mrumeha haraya katutsa he mwanamshe ola yahunga maisha bahate mwanamme hamambia yeni bulie mimi nanzihe mwana ewane ya ulombani ye mwanamshe hangu ya johunga kirtasi hauka humambia nrabo ukanga una nationalite na izonrabo jusqu'à maintenant waye ha déclaré wana wararu yeye hele dzina lahe wana wauka batsata hunga ta kirtasi na yimba bakatina kirtasi kwa tutsa hamru wafanya jua saya wamliba mapesa ya nzia mwana mzimabo e mwana mshajua uniha hatlafi jomba ukawandu wana hangu gamwanzi hoti pia yengo wanzi hobo fantomu ye pourquoi kabi mwana mshikago na kertas oui mzuri boni bonjour watukufu ngarju harma yemi esuji ya hatu rare jaja harma suji ya manyanyasi Sagaf ya pu harma mji mtukufu wa Pijani ya domba. Oui kamara mwana walaikum salam ikangu jujaleze zetambu zahe haukayeye ngena fami zahe unumanga gena mjombahe unumanga na Sagafu weima na maskini hamada mimituram saspiruka ya hazala wa eche hamada mimituram. Walaikum salam souvenir Saïd. C'est obligé pour la première fois rivumba odzina haruma zerezo zahatu. C'est la première fois rivumbu ujoka unavumbwa mji haruma zerezo zahatu. Rare jaja harumwe suje manyasi Sagaf gadbira ombavi harumwe suje ila rayamba juzi ikao mju wa mwishi ya ndohe lirambe suje ila rimambia niye suje ya he mwana yamba hafitini ya mzaza hahe karjaka na muswanifu wa sampursa ya ukanga rijuawe mwanaza suraya rishemeza eka izo kweli ye mzaze
ye mzazi kao yambe mwana hende hambalanse ho polisi hasibabu de 500 € homrondo wa dede richeme za bada kartsum jua na yambangi harmo mrondo wa presidenti dede ye DS Rwam ani ilie mzazi ya jijue ye kaha paro hondo polisi ya juu ili ajuka uji exprime watukufu zetabu hifiri zidungu yuhundri haka ye shamasha presidenti dede wanusi nsi shama ikawo ngwa ojana shinu shama ikawo ngwa o 20 namba hindu yoma hata maha wakuhenda hata wajiprepare hotsange 500 €. He grupu ya ha ikao wasawa deside ngwa juka usoma hitima haukaya wayimru ya evante ya latifu nardori ya mnyezi Mungu bavanu ye danger ikerenti zuwa komolonsi pia hekesto ila ikawa nadama wenji gwatsongo upara yesha mashinu upare presidenti woi haukawa nuandu ikawa wajulihani hao ce sont des demi-lux wanu le mama-lux wadzaze-lux ikawa omkonsiwa hao wajibala onsi pia he cotisation ya he 500 € haini mru hajikingi haukaya wanti wandu madelese wanu wandu ikawa wajikingi ya wajiamini haukaya watsungula nango harma 20 quelque yeveyo haini mru heli ya enshio yo yenshino yaboka batsi ya jobali ya 500 € ndi ya ichuze mwanahe ya fenanzaya alafu lo mwambia nibu wa komoro wa tokofu garambio nyu wadzadzatu s'il vous plaît garambio nyu wadzadzatu s'il vous plaît ni mwanzo mtu mbalbala na fitna mwanzo mmenye wangu na mdoju wakawa ya hitima uitimzaha hitima kafanya betizi ekanyu wadzadze kaudu mwafanya ze message mbili au kazi message mbili za confirmation comme quoi mana yenda ya filme mdzadza hae ya balia yendo polisi ya saya bwende ya wafitinia bandandi ya wafitine polisi warengezwe makalme mwana ya hamba na balazila nrabo wala wadzadze wakansi wa prepare ili haumenya ye grupu ya presidenti dede ikao wakansi wafanya tabu hifi wajirongoze watundeye mdzadze ndo bumwe ikao lo harumesha mashahatu sha 500 € ikao ijaramba ukaya ewana hatu gabo manenda yenda ya balance hakesto zanrabo ikao wadzadze wanu wakansi gojo pourquoi avoir le haine à ce point elindele vazi jema wako uvaya undo mjibali mwako uvaya wako jibalia indeze bote za hao dezata wanrungo manajalu subhanallah haukaya hojaba nurishemeze heze vokali za tsambaziwa za hemana yamba ha filme mdzadza hahe iliye mdzadze mwenye filme wa yake courante ya ukaya mwanahe ham filme relance message zetabu hifi zihungukaya zilanrabo yeshamasha he 500 € mwishia ho wanu wadzadze ikao wajihanti ikao kwati wenji iyo mahata maha hausi mwa hata simwa gwadongo bale 500 € wenda weklia harma omitsango ya hao ri amino kanyu wadzadze kao nyi wada haina usiku mkotwa za sekatine zesa zenye kumbizilio harma sambiga mtapo dans le 500 quelque Mwenyezi Mungu naripwene shari en tout cas gambluditi na nzambe yeshamasha presidenti dede kwa tina mdzadze ikao yaliona problem dena mwana yenda ya fitini mdzadza hai wajirongo za unti pia wakayabo wakanti na ngwa usoma hitima ye dimanche prochain ya hemru ikao yavumbuesha mashahao hanrabo na unga jaki kisha ukaya kabati mdzadze itsoka yonsi mwana hae yenda ya mbalance ho polisi sheka wanu wanadamu wajihanti objectif ya hao wasalise yesha mashinu wasalise emabanati memayanu botira omabanati wema oui de mama lux ngamdiditse na nzambe de belle maman ikao le vazila hao kawajibali ya c'est normal wake majalouse. Oui, Ali Taoufik, président du Festival de Comores. Watukufu mtsiluaze kale 24 décembre, Inch'Allah. Monsieur Ali Taoufik, président du Festival de Comores.
gumparoni gamparo ho jimlifu wa utamaduni wa shikomori rende haruma zensabuho yani izo haina mahazo organizewa ne mastari imachapakala mwa utamaduni wa hitsi ya komori ikaunga mparo insha Allah rende comme d'habitude rende haruma zensabuho za kiutamaduni haukaya iwodo utamaduni wa hatu yodele jimbo la shikomori ho hendaruma zensabuho le 24 décembre insha Allah yongyo obligé e kanga sinamuo rende banda zitrende lwane presida ikao honor mtukufu Ali Taufik wotrende ya rongo wanadamu pia uka konta hauka wede mbaba mlezi wa hema jeune hasa wa he zengoma za kikomori hunumanga gari mparaone le 24 décembre yode mana jomwa biani s'il vous plaît he wazadze ngasimanga homrufanya fitna ya bale fitna ya menye wanyanya ilia wasijini gerabele dina la presidenti dede haukaya yinu bombe e katsaba bombir wanu wadzadze bombe yoti insulte wadzadze lux ikao helwa ko jibalia a n'importe ngwajo kansi ili hanza wamenye yedo mwambia ni haukaya confirmation totale ya ukaye message ya hemwana yamba filme mzaza hae zilandrabo yabona wode watsahe ye mrikao ya filmewa da wotsi mrikao lo harumeshama sha presidenti dede sha 500 euro haukaya wawa jitsungua gwa haruma 20 namba hindu wawa wajikimu wajishinda wa amino ya ukaya hoto 500 euro yotida haina usiku wala tida ina samedi sha yomaha tamaha hau mezi sita ta mezi sita na rizie ulieze hitima zinu hauka warange miadi gwa joso mahitima o wanadamu ikao wafanya ze vokali hautsambaza na wazazi ka wajulani hao sha avec le respect kadjaju wavumba harumwe rezo wawikao wafanya yeze message Mwenyezi Mungu na ripone shari likiwa wanadamu hazana rilensi ze jalu ne zero hombi hoja jermenyi wanadamu daru wanadamu wanu ngwa jibalia onro hau wanadamu wanu o wanadamu vraiment c'est des mama belle karamba belle des mama luxe le mavazi hao umjibali hao ne maisha ya hao na kila kwa wanadamu hazana rilensi le fitna bale fitina loti jema hotliana harma mbelbela na mharbatu rimenyeliane insha Allah watukufu wa jamalif rusukanza rivila mwambenya ukaya yesha masha presidenti dede wajuka usoma hitima hezenrabu wakazi wazo haukaya wakansi haunti pia wajipoze de question wajue mzazi enda ya fitiniwa wahundukaya zila nrongo zanrabo zila ndongo za tonga upangiwa mru ya menyesha ma ikao wanua zaze wa ili wafanya vokali wazitsambaza hasibabu de ani hausalise na ongwa jo ya ukaya zilongo za nrabo wajoka usoma hite mwabenika hewe karanza na baba nri jamanga radio jo ya ukaya vaninti grupu komsa linu chama la jikingia linu chama la jikubali wanu wanadamu ikawa wajishindao gamrudi tena nzambi wanu wanadamu ikawa wajishindao alafu kabata tamzaze mwanahe yenda ya mbalance ongwa o tranquille na ongwa jusuma hitima himru ya wavumbua nele zina la presidente na nesha mashao yanza shiklan kudi na ukwa tina problem watukufu wa jamalifu garendao harma e sujet ya bili kawo garombo Mwenyezi Mungu manyanyasi ya heban ya he TikTok yabo mumwishi yenyo tipia ukaya weisha babi ujulwa hele zina la sagaf ya poha mji mtukufu wa Pijani hapo mji mtukufu wa Pijani la domba ikaweisha babi yazaliwa ni mzaze ikao enjikapa mzaze ilewe mzaze kanamwi mzaze kana kaye ilewe mzaze kana kaye mjufumuo mzaze kana kaye mchavuro mzaze wenji walunu wazaza hawa wavuriza wenji walunu wazaza hawa waranzi yeshababi wayi mzazahe hapuwa mumji wa Pijani la Dumba ikawe shababi wayo julale dina la Sagafu baada mzazahe irewe kajala ataukaya haamini ukaya hazala ni mzaze irewe hata pala hende mayoti hamwanza yendi ya tsahe vi meilleur baada la reja jama yoti shaka utapala hula komori ili mzazahe ya kengo izo mwanadamu yanzao tilizo mgu yanzao mwanyanyasi Sagafu halawa ya mwende mayoti hende hulenda tsahe maesha
hajua mwanamshe hula walolana. Alhamdulillahi emrumshe kaudu walolana hambie wahendo waili mwanamshe hahundu na kirtasi. Ika oblige mwanamshe ya tsahenzia ya mbegu jomanga. Hambie mrume ya ukaya vomieri dungane na mpartage sagafu ya nje yabo ya pare ili ya rongowe pour la première fois ravumbua mji pour la première fois ravumbua mji pour la première fois ravumbua zina Mwenyezi Mungu yaronike taufike shababi woyo malani kauda jihunrao nana ze problemu kauda lonizo ya jibano yambe ya rongowe ya mrongozeni ridi rongozeni mjuwahe ukangari aminuko mjuwahe wapijani wa mjika wa alhamdulillahi wa ujikaza wa ujishinda wa mkonyo nzima haukabanu yomkinisha mruhazalo mni mzaze wa mhunrao mana wanrondo jina mituramu tizalani mzaza turamu gekomori wanuhunrao mana wanrondo jina gamu mrongozo ni nyuwazaza hangu gamu mrongozo ni nyuwanasho hangu gamu manilio ni nyuwazaza hangu gani manilio ni nyuwanasho hangu na maturamu gekomori mazababingwa uwenjimanga c'est moi qui parle yija harumaze tamu izo zonsi pia ola mrumshahe haja hakauza ya banda wahundu na mna haja hunu manga hajaza ya mwana irewe ja mzaza sagafu banda mzaza sagafu ya irewe sagafu jomba Mwenyezi Mungu ya njie vano ya rongowe ze tambu zahe banda garanzao wakomori wasaidie manyanyasi woi heze tambu ikao doelonizo ya jomwelezani vanu muishianyo tipia heni mwanadamu Islamu uromjiwa hahe raye wamsaidie malani kaudo yalio ya hubire mrumshahe kana mtatizani hata kalima zima ikao ngujwani sorongoa ge wakati yo jelje harma eternal message mwana masagafu gawe TikTok gawe Facebook gojore salamu ujivumbu abeza rongo zaho wakomolo wahuishi insha Allahu wabuhe wanadamu wanzaroho wa imani rangu omji wa pijani rangu ye komori rangu ye domba wenjwamba ukai hai wi aibu hiba aibu firwa homru demande ya saidiwa iyotsi aibu resalamu sagaf wakomolo wahuishi yao. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na mtapote s'il vous plaît. Mwananyani miparo sagafu mjini hatu pijani mzaza hangu yeujula hele zina la Hasana mbikape bo tijabanu nitahe muhajara na utahasamahe shele katrongo anaibango juo heli leudu handa ninjio hama mwandongo amandezi ya wero hongio nyihara shaga mjozi lihunswami hene na defo njohu mwandongo waro sijabanu ni mwelezeni mkaya rangu komori harmazen sanata za he ngazija miujule haniha no mitijule haniha hawi shami ujulwa ha heli komi ujibalia hamadele bavula la fumbuni yuhondi hona lele sheha silengwani mzaze wa kahonlela heli ya onestaso ya mzazangu shabona jana jwa kamzazangu yerewe ti de place teleti mangaria tija tikausoma hazi saweni ambude ngamjulwa hele zina la jera kabatimra paroni vumbwa nawizi tija tikau chejitapalia leoni pemba mtanga leoni ende hatati katika zambaduka nukalla ija ti kabala tende hata tioneze ndongo katsuki ti renge na mapesa wala ti washamangu na nyumba todi nizohene mpijani uloyabo kujozitola ushahidi sijati hazangu maore tende tikautapie maisha tende tatilo la mrumshe tikanda mine mrumshe wala hata ashinda ondo séjour wa jamazahe wambangwa mfenyilo msafara ridunga na hambaka tenderi sezatu tijewa kabanao chena humu urosha maisha na maisha unajua yaunda weche na seza tutatawakalimu mrumshangola anike confiance ukana ritawakalimu nguri sezatu ridunga na sezatu ende hafanya msafara abiri Dar Salama hawasili Faransa ngwamjelia alhamdulillah rabbil alamin
toujours ngene confiance yangu ndamina Mashallah. rende hata enda hakauzaya hazamana handicapé ja mzazi wangu sambayo shukura Mungu bora honda yuo baya mzazi wangu mzazi mwana yabo rija ribaki mrumshangu hasedilwa zwima jana mararu arengwezi majana maili hanibeshea ambaka azenongo heli ndio ngamtabiho wa miche ngamsufre samba ya solution na rifanye taratibu rikizoa jamaa zangu ikawa jushindani ande shawiri rija aliparwa jamaa zangu kabati tiwaparari mabunjilio kabati antabile si tawakali Mungu ne heli ni shomru mshangu yaneleza oka dehene usiku dola vitali ngwanza diende arenge mwanambe ranufanya chikaula tifukwa mbabo mtanga tipwano pamba mtanga hata najitabalia siono kaka irini je Senegali tija Senegali na balaho ja Senegali tiwe kana kordone za ukaya titahamru yani familia visa Belarusi na ujana igoje ya Senegal tikaufikiri bona jahata na wasuli banu wajama zangu wote jujusema to waoneka woyajitaha yawe bidini na rimdunge banu masulishi shati jabanu kabati mbu yani yantogile kabati ngoni wazo sono aibu hiba aibu firwa kairini nimi harumwa zaza wangu na baba wangu na anashe wangu ne mazuki wangu nitapile maisha ya huwa na damu wanu ya rangu mzaza wangu ranzi ye mwana wangu ranzi bimi rangu yodo banu na jivunga leo na hesubuti na hea banu emana natsuiria ho vumba ledzina la hangu na vumba nayo mjini hatu davona jua ka ngamjikinishe okaya minja paroka na tabiambi ya rangu izi rangu fira de manana subutina jaban leo na mbio wa jamaa zao ando waloran wansedie heli wajuka msahansedie ekadoni familia bahati ya happy visa Belarusio nirumie eka bahati ya ushinda ni virenziani imo hata ni borani waswili ye mwana nemshe ekamwa wenzi kamjozi dioni swami hiheli ndongo wao pasuka mwana hama asantinange kabisha ombabe shaga mjozi dioni swami rasa gafu ye jazia rasa sagafu ye minute watukufu sagafu mumwisha rungu wao harungua mwishia ujula hele zinela sagafu hakawiyeshi fumbuni ya mzazi ya kaumlela shabande ya jua kamzazahi mwenye humza ya yeirewe hauno ya ukaya yende ya himile mzaza hae ya saidi mzaza hae hareje ipijani akadena mzaza hae hatapala hawasha mzaza hae mnanyibe watori ya tsahenzia na zasaya ila honda mayoti yije banya wasulia bonge Senegal tifami simdutsoka yonti kabati ya msaidia mala nikodi ya wasuli shahende zembio dene mrumshahe mzazahe mwana heukaye mwana wamza ya mna mwana endikapa na sagafu we mzazahe ya endikapa kajanuhe mwana walaka na unuhe mwana haukaya mzazahe mwenye humza ya endikapa Mwenyezi Mungu ujongatina mu hatahale insha Allah yija gudemande ya saidi osomu wa Komora nano mji wa pijani nane Komori kamili owajo umbi wa wakusudi wa insha Allah ngajoto nimero ya hahe haukaya mwana tiwa mzima hawasuli Senegal hahundu visa ya Belarus ya bakisha de biye ye vizange joka umbiria kajaona nzuro hojarmaze rezo ya rongowe ya jivumbue haila namna ya hahe badangu jirambo ya ukaya raili hazalani mzaze maskini hazalani mzaze ulo enjikapa kaja hiba kaja kamwizi
kaja kama mwanadamu bizari shabakisha hosoma Mwenyezi Mungu ili anzia saidi mzaza hai gujundo yo Senegali harumatambu emrumshaikao de ambeshe 1000 euro Mwenyezi Mungu na jazehere mrumshahe haukaya kajafanya jwanwa shondwa jina hawasulimanga hajazen na mwana uo njikape uo jusqu'à maintenant katina situation mrumshi hauno yaukaya vomie baada hahurumnari yali ya beshe mrumahe ya 1000 euro ile mrumahe atapale ya je ya mangari. Masha Allah, ma soeur, tu es une femme vraiment bénie. Mwenyezi Mungu gujo uhifadhi. Mrumaho gujo huwasili. Homsada huwa komoro wajo msaidia. Mdojo ukaya msaidia yatima. Vanu yatima. Side mdikao yatofwane mbabahe na mzazahe. Yatima de ujundu mala nikao wayeche yatona mbamdu toka uyonti wa ushida ya msaidie. Sagafu ngena mjomba hai ngena fami walomanga hadofikiruka ya raili hata palada ene mrumshe wa jojua ya renge mnari ya liwe ya mbengu okipo wana na hano ya ukaka na ushida ya lele wa eke ye fami kaubidi wajui kwa jajua na izo sagafu ya fanya vanu bo wapijani daraka inuti humiliasia inu hozwani roho izo sagafu ya jaya fanyar mwerezu ya babuha ya taha edi aibu uhiba aibu ufirwa izo katinizo Mwenyezi Mungu hajailia hamniketa ufiki baada ngujoka katina mba mnu haubaikenge na mnu wafanya hama kwa tsumona wadiwa za ukaya woimana wadiwa za ya ukaya sonsi perta pala hoja hono hajaruma zenzia za TikTok hajaruma zenzia za Facebook haruma zenzia za herezo ya jia shemeze ya mbio wa mjiwa ya mbio wa komori ya ukaya manati wa mzima mana masagaf hauhuna turungwe makalima ikao ujwa usobonsi makalima hindu ujuambia o wanadamu ikao duwaridunga hao makalima hindu ukawa mbamenji ujuambia wa mjiwa makalima hindu ujuambia ima Islamu raheja kahurongwa engawe na familia hao hunumanga haukutina wanama komori walo yabo ewa sijowambia uka umuhimu domi nare kinishane uka izo manadamu anzao tindizo mgu anzao na zelongo ajo virando kamgu abenze wahonsedia nsedie wahonda fikira yande fikira wasalam mwana masagafu ngawe na fami hunu Faransa gamina fami Faransa gamina mjomba wangu mzima nduona yalo hivo gamina namba yangu mzima ulo hivo waparo husaidia au kwa japaro husaidia bo ulo hivo Senegal ye rangundo hunu njaparo sedilo kati de mjomba wangu mzima uona mdunga harima telefoni na kaufahanzaya oskuyo tijo katila waroho tipa majamrone yano hata timundu tujuru katsukiro mbani tijundu hamanga mrabi hodam tishemeza no shemeza hata timparano mpara tujuru nguchoni kupe telefoni nge hazini tikaurenge telefoni rdini nikemndu yampare tujuru amarone tibiti mdungu na vokali hata yani beshara zirandaru botengwe ye ya botika uhunda mru yani paterali shivine na ulembe nje nde nipihende ye ajani beshe zirandaru rangu ya batejonde na leonja paro hunda mru ya swafami ya hangu ya chojwa kabo hanundi webanti fuhanga minamo shawe mru njo hati mbanundi yo wode mru mshahangu basi rangu ya bataba manema sagafu gojojo sobonti wakomori ngarto nimero ya sagafu nyimlo TikTok ye mwanadamu ujo ya ukaya mali tihindu ikaraba mali tihindu de ukaya yo faidisha shado ukaya yo uhisa haraka garto nimero heni mwanadamu ujo kusudiwa ye nimero ya hahe ya mpare ya msaidie ya saidie mwanyanyasi Mwenyezi Mungu ya jailie maana ni kaudi yaliyo yavuke
ya waswili au kange na visa ya Belarus ye visa ichijo hisa raheja kahende haukem na rialiwo yamnika de mrumshahahe mzazahe mwana hahe wakati kao hazaya mwana handicapa na sagafu kajauna kayo mirakli raile ya mzaya ye handicapa mzazahe ya mzaya ye handicapa Mwenyezi Mungu ajamba mwana hamba mwana handicapa yode mena jouto numero ya Senegal 00221 77 10 52 46 2 Gartoa ou numéro ya hai 00 221 77 10 52 46 2 na manzihe numéro nyimlo Facebook manzihe numéro nyimlo TikTok haini mwanadamu ujo kusidiwa mkozize mdojo kaya yemfale otile mfamaudu sonti pia haini mru gena besoin ya saidiwa haukaya haini mru gena besoin gena haja ye numero ya manyanya sisagafu wanzo ya msaidi ya mpare le plus vite possible ranyo mjua ya mtukufu mjua pijani nana ikomori kamil 00221 77 10 52 46 2 Gamble Josot Sena ye numero 00 221 77 10 52 46 2 Yabongam amini kawenji mdungu mwishia nyimatuishia ngamjojo wa mli kontakte ampliveri mnikenio nana nyimjoi sharmambia ni buwa tukufu wa jamalifu ya ukaya mzaze tiwa mzima mwana tiwa mzima gar amino ya ukaya haini mlikao ulona roho haini mlikao uelewa ifasili ya mwana ngujojo ya ukaya danzila mzaze kalijahi ya ukadi ya zamruwa eche mzaza wangu mwenye hunzaya ngujojo wa unizaya nyinyi mumkozize nyinyi mumnembele dua yode mana zumambia nyikao ngani TikTok nana nyikao mlo Facebook na rifanye haini za ufanya risaidie ye mwana woi risaidie ye shababi woi ikawo shapo ye mrumshahai shapo ye mrumshahai mrumshahamada we wallahi we Mwenyezi Mungu hautukuza haukaya kujao na kahujamanga ngojo urenge mrumrajina ili yaje ya huauni shahone ya ukaya vomie mbabahe mwana haho banda ngomanzo mnikana miadi hurenge mnarialika husaidiwa humbeshea ya tahenzi ya yaje haukaya wode ujoka na santima ne mwana haho Mwenyezi Mungu gujo hujailia insha Allah mwana mshewewe ya hunike mvu nasiha yesutia soya haho nane sejuru ya mauro ulonio change le plus vite possible haina mwanadamu ikao gani harma 169 sur TikTok nana nyimlo harma 149 sur Facebook mfanye hani za ufanye mwanadamu ili msaidie yasaidilo haukanga jo ya ukaya ye mfale otide mfamaudu kajao na nziro hohe yabanu hauke mana yahe ya jivumba le zina laha ya he ya vumbwa no mjiwa ha ya vumbwa mzaza ha dawe maji ya yani dawe maji dawe ya lembele ya hauka haina mwanadamu ya lembele ya uo yamba hata inyama ujwa ushila leo bu mwanadamu uende harma desert utsonga mbandu ya hula ni maji ya huno bahata nyoha hujojwa wila bahata mbwa hujojwa wila bahata najisi hujojwa wila ne uhozwane roho ya buhomru jaba ya jia shemezi rali ngujonoka katina mbamru katina hata mbamru ika utoka yonzi ye famia hahe ya jwamba famigwa hunumanga wa mvuliza ikawa wajua waodu wa pijani garshemeza hajiku rekado mji mtukufu wa pijani mjo uhima 100% msaidi mwana hani rekada nywa komo nyoti pia mloba mwaishaze message zenu mjo ukozi za mrambwe msaidie shababi woi yahozwane mrumsha haikao emrumsha weizo yafanya sen eho emwana mshewoi we mrumsha ikao mkaza grad nane grad ya insha Allah Mwenyezi Mungu jujalia huna kirtasi hizo baraka za mbuna mtume hauka haono ya ukaya we mrumme ya manziza wadungana ranguma yote ne mrumme kajamani mrumme kajamransi haono ya ukaya vomi afanye tu portu hata mrumme ya jamu asili yodi mana jumambia ni watukufu na rufanya za ufanya nyika mridungu vanu nyimlo TikTok mlengeye ye numero na hesha babi woi mumsaidie
hate shababi wei ya shide ala weiho ya wasuliho Belarus baada ya sahunduye visa nanga mjokaya wei shababi usufra utabiho ne mane ya dunga msafara wo de mrumshahi kao wei mrumshe ya zamana de ne mwana wa mza wa zamna mwana handicap ne shababi wei mzazahi handicapa haone ya ukaya vomie yanze ukaya mzaze side mzaze ulona suha haulona mvu sheni heli mzaze yaliyo yamba mlu ya mwanze ya mwanzizi manema sagafu insha Allah ngalombo Mwenyezi Mungu wa Komoroti pia ikawa warudungao TikTok na nanyi mrudungao Facebook mumsaidie nimero tiyo ngamtsongo wirejeza na mtsodoro jeza nimero hata wanadamu ikawa wajurudungavo wamkontakte wafanyani za ufanya wamsaidie hata Mwenyezi Mungu ya jahilie yavuke ya wasule mrumshe heze baraka za Mungu na mtume haukaya mwana siwa mzima watukufu wa Jamalif gamrudite na nrejeze mbavi ye nimero gamrudi tena nrejeze mbavi ye nimero 00221 77 10 52 46 2 yode nimero ahi mwanyanyasi 00221 77 10 52 46 2 watukufu garende harma et troisième message il est très important que on rigole pas car tu rigoles na bambu e shababi nanzoni mlongoze wei shababi ulo Marseille ikawa wei shababi wa peu jumwe mazababi wa peu ikawa ngaranzo messagini ya ishienro haukaya timpara haishakanda mi hakupi tidi timpara haishakanda mi hakupi timfanya message WhatsApp habuwe message haisha ukamruju wake mwanadamu haone message subhanallah hasiyabo katureponde ya wei shababi ya renda wei shababi ya taha mwanamshe ya mlole hunu Marseille c'est que pire c'est quoi doka ya mwanamme wanzo mrumshe ya mlole yo ambie mrumshe ze kweli mrukado ambia mrumshe rabo mwelewa na mlolane accepte mwambie realite mwambie verite utimdishie ziloroni ha utikane rugoza ki nrabo osoma mrumshe ka wanzo mlole e shababi wei hauno mwanamshe mkomoli hambenge na bezo ya lule mwanamshe hatu e mwanamshe wajulana na uwa ilingo Marseille waparo onana haruma magaze gamrudisana mambieni harume magaze ya heshinwa e shababi hamonovala wadunga na wahadisi ambie mwanamshe lokaya minjwa nzandole e mwanamshe mwambia ukanama mivangunja paro lolo ngami célibataire kabati namna natujwanza vangun lolo ha propose mwanamshe ilwa unani mwanamshe mwambia ukaya karna ujwa uonana ngojojua unilole mso demande o hatu unilole alafu zilazo pia e bwanaola hakubali antuka kwa jabana mwanza za kishetani wende waelewa na shahabia mwanamsha ukaya usikana hata susibanga mina nyumba izokoli mwanamme ngena nyumba ngena tede shawadiwa za ukaya hunu mruju wa urenga nyumba hatulo harma facture hau hatulo harma baba ni maji ya he facture hau ye facture ya homwenje ukane nyumba ili mrajina harenga adresi udokazi hajahabia mwanamshe ula ukaya gamina kirtasi haonese mwanamshe kati dandite ya shifaransa shabo mimi ganjofanya d'une manière ili wazungu watielewe badi ujotala dizo problemu ya hajaha monesa kati dandite zila zanrabo zila zikohenda za kifaransa zikoka zuwe mafoto ya betani vahe mwanamshe ngurongoke mrume wainge na situation vanure kauka na situation haukuti na situation ijo mkinishe mwanamshe atiharaye shahama bianrabu hajaha mlola hambie famille mwanamshe ka miminga mina et nationalité hangu y a pas de souci carte fantôme c'est ça Farda Jamal hajalo le mwanamshe kwa zamna mwana wa mwandu na mwana mwandu ola mbaba hende ola mrume hende harekonesi ola mrumshe yembabenda nzemana wajazana wabili ola mrumshe katsuelewa ebano hata mba procedure hanguje ketsudungwa wajaza wana wazana vile mwanamme wa hende hanzi he mwana yeye subhanallah hende hanzi he mwana yeye ula mwanamshe katuna tabarungu mbashaji maitsoka yonsi je nyezi munarpone shari yijatsena wazana wararo mwanamshe mababu sheri lizama na wama donsona batamba change masomo evyango rijali za mwana wabili ngotsongwa nzi hawewe rijali za na wararu hurekonese wewe
mwanamme hamwambia ukaya huyo gwanzo nsanzo wana hangu haba shansuelewa ngia kahuja jama be ukaya ishia minti na kirtasi shanga mina fiche de paye Isabelle yale dina la hangu ikauze fiche de paye zonga jo unika kirtasi n'importe quoi ewa vale carte d'identité fantôme ya ila ya nrabo kwambie mwanamshe ukaya ila ya kweli wanawararu huwa rekonese owararu oli ya urenga mzima mtsahe mru ya manzihe ile mwanamshe woya jwa uvuka hudzihe mafuka vanonga wana kirtasi na vanoku tina tarongoza wanawararu huwa wanziha wewe mbada bahariga wana fiche de paye ikaunga chukanza zuto le kirtasi finalement ha avuso mwana mrumshe ukaya katsina mwanamshe ngemziro avasa shaka utsongara kauja harume sujenu hinga mwanamshe bada gemziro mwanamma hae ne fami banda wajua kabale mwanamme wala zilanga bokatina kirtasi wa demande mwanamme ukaya mwanamma hae wa fami ngujuja yanzihemna mwana wa ulombani mwana wane ile mwanamsho hao ya hunda kirtasi mwanamme hada no gamrekonese mwana hangu ya latif subhanallah bankoni gabwanaume mafantomu hunu manga gabwanaume wape hunu manga inga monoro hombi hamandiyo gamonoro hombi hamandiyo mwanamma hae banda wajua ukaya balo wana wala mzadzo ulaka naka hunga tambarongo wembaba huanzi ho wararu harma wana wararu mrumshi hajatsa henamna bada gemzure mwanamma hae yafanye haini za ufanya ili yanzihemna mwana ule mwanamsho hae ya hunde bataratibu ni wangu mlona mahamitsanu na wanawane na mwangaje se vite fait imwana wihabala fijo finalement mwanamshe mwanamme haraya yamwambia no ya kafijo msisubuti manzi mwanangu banga mjela na mshitaki subhanallah yezini ya rabbi wangufanya zindizo manzo tsuduwa niliwa na shahatu c'est ça ce que vous voulez gamanzo tsuwa niliwa na shahatu gamanzo tsuwa beni kagamlo donai mjomba hamadoi jingrini hamadali mriali bahati shenziani mriali correction ndio baka mwanada mwingi wapeo mriali yani nike correction ndio bana mgo wapeo mwatsimbili wambie mwanamsho akukagona kirtasi nawe kutina hujamba gawe na nationalite nawe kutina ila karti fantomu wahenda wafanya uko ufanya hazi ibalule jina laha subhanallah nyezi munarpene shari alafizo bwakomo nimlo hunu manga gamona kawodo binadamu ikawo ndogwa mada zinu zijirio mimi nsizambe bwatura ye couple fantôme couple fantôme. T'as pas droit de rentrer dans un couple n'importe quoi. Parce que mkadimia, mjine de ma bibi, mjine de ma fantôme, mjine na shwa kunai, mwatimbi mbi. Izo mavumania. Hokanywa naume wenji, makababa. Ni unirai mabagar mabienika izo mrenda ukamtsonda njema. Gamredo na yi, gamtimbia mbi, mrumshe mrumabie realite, mtina kirtasi. Mrumchungwaza jikazi, yuti haibu kakutina. Yoti aibu kakutina ji à ta femme, ta future femme ukaya ntina kirtasi shabada gwanzo manipule ujomba kanga una kirtasi wallahi yudi abidi Muhammadu yudi non vraiment watukofu gamlidi tsana ngambye mwana Muhammadawe haukati hupara silongoa hunikupea si hupara hunikupea si hutuna message vocal WhatsApp huishia hauka huone bona hutunia huishia kuja njibu gamlidi tsina nuhabi mwanadamu wa peu hudhumania jawle de mwanamshe innocenti nai mzaze wa wana wararuda wenaye waza wana wararuda wenaye huja wabanga wena kirtasi nationalite hanrabo na bala wewe hukahanza uzingamanye mwanamshe woi haringa wena fiche de paye hazini ufanyao ngwanzo jobalene wana aho bahuzaya komkwa huza wana hunu o wana ngoma klando yemzazenge klando finalement
ye sekre julhaniha harma ye grossesi ya hemana wararu banda hazano hujaba sa kututsa hemza emana mshewo ya hundre kirtas emana mahahe habange pre ile mana mshahahe ya hundre kirtas hemana wane ulombani wewe hamba ukaya ngojwa poursuive ekaido hanza yemana mahahe yanzi hemana uo kutsona ya ukaya yekemza emana mshewo ha hundre kirtasi gamjo sahilishi harme maisha gamjo vukarme maisha rija hunu jeri tsahe sonti pia rija hunu jeri tume sonti pia. Pourquoi à ce point qu'on est méchant? Pourquoi on est méchant à ce point? Pourquoi l'on est de moi pire à ce point? Pourquoi tu on a yaukaya banuma na mshawen gamum redonai? Gamum redonai. Izo wa dhumania hindi jinru hamandawe. Izo wa dhumania hindi kababu hamandawe. Fantom hamandawe. Utso una ukanga una wanasha. Shawanzure ngema namsho mwensi ya kejuma tambu. Unono gojo josta hamili hata wabira 5 ans. Ya manemzi makange na 5 ans gojo nga kiltas. E yambia zondo. Yambia zondo. Yambia zondo. Kaye kema nango ngena 5 ans mzaze gojo nga kiltas. Yambia zondo bo sinema. Yode manonjo bwana shohangu. Na mdo tundanru wanadamu wanu. Wana shohangu. Na mdo tundanru. Je suis amoureux de toi, je suis fou de toi. Gamhanzo, Namtunde s'il vous plaît. Namangalele kababalino. O monsieur yabwende ya balancer kiltasi. He carte fantôme ulonio. Gojo ce soit comme le boshonga ipasi. E wana umahenga monokaya ngwa uma resistant. Wana umahenga una imani. Shawallahi na Mwenyezi Mungu wakati wa juenda baukaye mwanamme wei harange kirtasi fantomu hakaza foto la hae nele jina la hae na inu karti ya fantomu wallahi ngojo karma problemu. S'il vous plaît, pensez à ta femme, la maman de tes enfants. Mfikirie mrensi kaiti trotari mwanaka jazalo ngombani mbuliye uende ya manzi mwanamsho yavuke. Nyezi munarpene shari. Oui, madame Said Alisinani, c'est ça. Nyezi munarpene shari. Malikum sa mon frère Hadji Rachid. Ya Rabbi. Ezinu mruzamba. Zindi zomanzo haritura muya tsambe. Haritura muya tsirongowe. Bahari zinu kuplu raka jalola. Tulamuka jalola wati jalo. Ya dorele zango za kuplu. Kuplu marendi hamwanada mwapeo mtabishona shatu. Gamanzo muna liberté totale. Ya do tabishona shatu. Mnobe ukaya kuplu. Couple comme on est de Mohamed Oyedjans, il y a bon gars pour ta makababa, ou Johan Zamniket, ou Wanaï, n'importe quoi. Oui, Wanaï. Pourquoi Kamben Rabo? Pourquoi il y a Kamben Rabo? Il y a deux monnaies sa carte fantôme ou quand il y a la nationalité Nazlan Rabo. Zila pied d'Abrianzom Zingamani. Wajamuru yanzu ya tujoto wa mapesa fami mwana mahai wa kifami yamba ukaya hai rangu kutina kirtasi hurambia rabo yerebulie mwana wa ulombani nedena manzihe mimi mwana mshangu ya hundre maisha beke mwana mshangu wa change situation ya bwata we mrume gojo sahilishiha haharaya ya Rabbi ye Muhammad wa numfanya hadi waza ukaya haringu jondo polisi yende yambe yekaba watsonda wa hufitinia wimwe na marafion yekaba yatsonda hufitinia bakaya imrumangu gena karti fantomu yongo chukayaje wallahi yodi yabidi bonko ngabona de mwajinga vanu hene mrikao ko una mvinyo bese vanyo tsoka kawakibu vanu hene mrikao mna mvinyo tsoka kawakibu bese vanyo mko una mvinyo nele bange nyitsoka wana de bizarre. Esprits zanyo kutsona kabo gocho da jimeta en danger ya latif Mwenyezi Mungu anahifadhi na shatu Mwenyezi Mungu anike khatima njema wewe kama nadamu bidiara mboya ukaya no wewe mrumshena mlola na mwamba rabo ukagamina nationalite na zinu rabo tizama na omando damina humanzia mwana wabili wewe mbaba humanzana ukutina tasutia so mwana mshogu fikiri wala kweli gaona nationalite mwana wararu humanzihe mwana mshababu sheri deja ngasina wana wararu
ntsina hatamba namna taratibu ya mba changement finalement iji a découvrir kabala zilanda beaucoup tsina nationalité shaila carte fantôme wenda wakazafata Nyezi munalponesha rwanede Muhammad wanu alafu gamjonga makababa wenji wajuka TikTok wenji wajuka Facebook tira mungu tsongonja ma vie privée tira mungu abonugo za couple gamjoma bianim de sikitia parce que bon mabia on gam tabi house zero gamajom de dérangeant na sohat na subiswa na sohat tira mabiani que c'est pas normal et madame choka ja mérité zeto bia hizo kaja mérité zembi hizo ha mérité yake harma yake heroes ha mérité yake tranquille shangi yabo weja mrede finalement garu hambia mjomba hamandawe wallahi na Mwenyezi Mungu gebidio unyenyekere hoya ukubale mrumshaha bangabo namna ujonji ya harmatambu ba ngabo namna ujonji ya harmatambu ba ye hazia hongorumyo le zina laho la kweli shangorumyo karti fantomu ngoelewa gorumyo karti fantomu karti demo iyo nde uirumia ufanyo hazi yeka haba ngodo na umahe wende wa balance ngono kase normal ngo binadamu sinyangu wallahi mwanamshe na usubirifu mwanamshe vraiment asubiria chao yu mwanammedo ya jore connaisse mwana ya kidene mrumsha mwana wa moja be mwanamshe kaja change mwana wa bili ambe mwanamshe kaja change situation mwana wa raro finalement mwana wane le jirunu non wadu wanangu tonza bale jina la mrumdo jina n'importe quoi va au diable va te soigner parce que kuti me miankidi ngama zwanangu bale jina le jina la hongi le fantôme le jina la hongi le jina la ki vampire quel jamais tel bale mwana wara hauka wa upe ndo wa ufanya wane da moti pe woji doblie walola na shatuna kirtasi mru hata hama pesa hata hamru anzihe mwana hamlibi wewe huru mru kwa mzu jafanya bure Gwambongu harayo, daru gwanzo bali mwana tena. Ngongo nziro ya Latif. Ça c'est quoi ça? Nyesi munarpwene shali. Wane de Muhammad wanu. Wajantuke bazi yao. Turamuna disparaît c'est l'île de Tabisho na sohat. Wana sohat ngwa jo réveillé. Gamma bieni bwana sohang. Yemen roma hanyu wa jo rema turamu. Parce que gam réveiller les esprits anyo hani mrudi ado joka ya mru hanza yo wanzom mru respecte yo wanzom she ya change mru change et ya hukaushi ya mru fanya ha diminue ukanamba kwamba reserve et kem mru mao harende ha phantom na haka mru mahaba haka mru nyanzo haka uhurongoza nro haka uhufalo mandweni wa mariage haka ufanya tout pour tout yende hata ha change gudongo jeza usiu katsuni kama hadisi utsimrapprocher ferme ta bouche écarte-toi kada onaye shaka namba kwamba reserve yeka hendeza ngamjo nshiji oyeka hendeza hangamia surprise ntina utojiwana hafa ngamjo relaxe nke tranquille bala on la kamnyezi ngujo mbesha mwana mrajina c'est ça mes sœurs prends ça mais dans votre tête parce que zinde zitabishwa na umewenji Dabon kwamba ukaya hedi mrulo na mrumme uhutabisho uhurodo na hii mrufanya hata za ufanya uchido mwenesa ukaya ngawe na jalouse belkango mwenesa kagawe na jalouse wallahi na Mwenyezi Mungu mrumme yo urenga mvua do hurenda nai wakati la yo wencheza mbeche gamjoja ishia gamjo homo huja hulewa ishia wimba bufu dakatila ferme ta bouche ji tranquilise yo jabala hajizimbisa hafili hano wana hao upemba hindu mnike yale ekangwa nzonde Burundi mbulie shatoka foto kahumbulia uchido mfanyezo kaudo mfanyo mandoni monese ukaya vraiment ngu utabisha mbulie ukama foto yake bala ya siena uheya hatabisheri qu'est-ce que ta wakati nangu je rende compte ba yenda tambo kamru mshangu ha change emru mshangu trompe na wala kutum trompe umonese ya ukaya kahwende zaho ntina utoji wena hafa ekahwende zaho ntina utoji wena hafa c'est comme ça mes sœurs gamjoka la plupart ya hanyu gam subisse au somandra umahanyu la plupart ya hanyu gam subisse au somandra umahanyu gam tabi hao gam tabi shaoni mahaba ya bunguza sheri kaiti monamuru kaiti mon cœur kaiti go parole dina la hao le dina la hemana ne kemrum shemruma henda tangu parole dina la hao go parole dina la hemana bala habwe mahaba ya bunguza hao kaya haka hupara sheri ça fait du bien. Haka hupara mon cœur, ça donne vraiment le courage. Haka hupara ma vie, ça te donne vraiment Ani
L'amour, tu vois, ça te donne vraiment de sentiments. Bah, hikaya uyazi ya bumana mshe. Non, 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 non. Fanya ufanye maruko hamba. Écartez un peu tes sentiments. Umonese ukaya sheri. Eli untabisha ho. Ekahu ranti wende zao. Ganjo hunga mrajina. Hauka wanashangu wenji walo faransa vanu. Walo ma bloke. Banda walo lanwangwa ume. Ima eze anizendo la zamadu zao. Go ma bloke. Go nombaba hemana hangu. Nazada minaye. Yani rantiende zahe. Genambe mrajina. Ya wasule ujuja vanu kana unanzi. Mes soeurs. Mtudo ambe helilo. Ngabo wenji. Hamade mwana mahasan. Hasbogos. Uhalo la mrumshe. Hamhundu na wana. Yohanzo wana hemrumshahe. Hama wana hahe ya zaya. Mwenyezi Mungu hambawa na dene mrumshaha. Mrumshaha elle est contente, elle est fière parce que hangu waziona maji na mahaba. Ya bwana shangu mtike mabloke ya wanaume mafantomu wangu mahanyu wa mtabishaoni wa mransi ndamba ukaya nsinaulo lwa nimru bangu onombaba wanaendeza ngebe mrumrajina. Tu peux trouver quelqu'un du bien. Tu peux trouver quelqu'un du bien. Ya wanzira ne mrume wa mwadu ikaudi ya hulola. Yabo mtichemre gwanada Muhammada wa wadum menya ni esprit. Mtichemre gwanada Muhammada wa wadum déranger ni esprit. Hauka mono kawoyi. Hakubale mrumahi hamlola. Hamahaba. Ye mrume hadisa ngabula ngumandoni. Ya ukange na nationalité. Yabo hato wa carte fantôme haonese mrumshe. Finalement ija à la dernière minute. Walolana wazaya. Mrumshe kajahunga. Mbandongo soma ola mwana wa madu. Wazamana wabili emrume harekones. Ola dola ulone nationalité fantôme. Haja wazawararu emrume harekones. Ola dola ulone nationalité fantôme. Yewane mwana mshebade hajwa kemrume katina rugoza hezilangrabo. Ye mwana mahamba ukayabo na gamjonjeni anzihem na woni mbalie mimi. Ula mwana mehata fijo no 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 no. Ye mwana hangu wane gamanzo manzie mimi. Ye kedo anza mdu ya manzie c'est fini. Ye kedo anza mdu manza mjuda na mvumbu wenu polisi. Ye wana hangu gamanzo mbale mimi. Uwe mwana mewa peu waruhombi. Rija magajeri tume. Wana shwatu wenji. Wana umahaudu watungo wanzia. Izo zonti pia usahilishe maisha. Wana shwatu wenji, wanaume wenji, wanzia wana, ikawa hune maisha. Yode hili jahunu manga, shamdu hamada uhubala rohombi, na upeu, na udhulumifu, ujo utabishe mzazaho wana hao. Rangwema katika uamlola, wambanga ona nationalite fantôme, ulione nationalite hiyo. Ito ushida ya fanya tambarongo, na ila ya nrabu. Utona ya ukaya vomi, bora honda mrika yanza mfanyie gratuit, na rikubali. Subhanallah. Ezi ndizo manzauri dodaza. Zindizo manzauri tsuwanenizo. Bumakababa. Zindizo manzauri tsuwanenizo. Ya Rabbi. Nyezi munapone shari. Shamru hamado yi. Dizo hata fijo hasigiri. Hudu weza ukanga una karti fantomu. Subhanallah. Ya Latif. Ibn suwana da muhidu tsula wa harumatambu. Mungu hamanda wa hula wa kumuli harumatambu. Ubiro barini. Huwa sulunu Faransa kutsina mahaba. Kutsula ukaga unaonasha. Kutsula ukaya vomeni accepte demdu mshangu gebanu. Digas na wanawararu hatamba edikart suicide. Kutsula ukaya vomio msahilishe maisha. Shagu jubamba ukaya. No 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 no. Amanjo wanawararu ni mnakonesi. Unakonesi wanawararu na deja ngawe demo. Ngawe demo ngawe vampire. Laisse la fille tranquille. Aditina gambritina nuhabi. Dojo ya ukaya gawe en danger bao. E carte fantôme wirumia yongo jojo balancewa. Na baada yo ya nrabo ngojo njia harma problem. Yeli wanado ne mrumshaho mtsahe namna woya fanya hani za ufanya. Yanzihe mwana huo. Ile mrumshe yavuke. Ili ya husaidie. Shaga jakao bidi uli ajise helilo. Nyezi Mungu narinike khatima njema. Yarinike mwisomema. Shani mazababi wanaume mafantomu. Vous pouvez aller manger les cailloux. Shantina mbani nafasi. Ni wanaume majansu kaya gamjodoro ngwa nasho hatubari nganyina wanazipande. Wakilta sima wahunda na nyimkangale rikomor. Karna mbani nafasi. Respectez nesar. Respectez nesar. Et comme Djansukaya est basé en un profite mrendenai, dès que Turam il est vivant, il ne peut pas vous laisser tranquille. Wallahi na Mwenyezi Mungu.
jelikuwa naso hangu orenda nayi mitido wa banafasi ni uwambia kamrede nayi kwa naso akumurorende nayi dahi mwana mmihamandawe wallah hunu manga rija jeli tumi hason sipia rija jeli sahilishani maisha hason sipia wenji gamrenda ukaya mdiwa zokanganyina naso hanyi mruhamanda udojo ukaya yekahu insiste gojo balancewa gamditsina nuhambi ekahu insiste gojo balancewa gamditsina ndapete ekahu insiste gojo balancewa hauka kutsulumia shaha ngolumio shaki phantom pourquoi le mwanadamu apeu watukufu katsulenga appel domba Mwenyezi Mungu ikemwa nyanyasi sagafu ya palmo mji mtukufu wa Pijani akaye de asul eme ize mesaji za kuzim indo Jose ndosisizia haini mrujonza msaidi le plus vite possible akanga mjoya ukaya c'est un jeune ikao ulo harmatambu yalona mzazi ulo mwade ulo njikapa yaja yazaliwa na mwana ulo njikapa ikao mrumshahezu hafanya mrongo ikao vraiment chapeau mashallah heni ujoshida ya msaidie le plus vite possible rimpare rimsaidie ili yahubilie mrumshe ya wasule mrumshe watukufu ngatsa usamaha ikaitsoke message rendi hata rinjia na imbabi auka c'est la première fois rakavumbwa mji na zina shamjua pourquoi la vubo mji wa Pijani na Sagafu doka ya wemru ikao ya kaubidia saidi wa nomji ya saidi wane wanzani ya saidi wane Komori aibu hiba aibu firwa shaho mrujua ya shemeze kajono kaya ngi en danger katina mbamru yotsi haramu mrugu jojua ya hei ya shemeze watukufu Mwenyezi Mungu nanike khatima njema rambie mjomba we ya ukaya no ubahatisha nziani rona na nziani hunu Marseille wandugu wajojua kawedele kalboshi wapeu wenda wajikaza nrabo kanga we nationalité eba nous homru hambaze kweli où est le mal de dire la vérité homru hambanti na ye problemu hinri iyo tihani bukakutina kirkasi haini mrugene fumbili yahe haini mrugene bahati yahe haini mrugene usuku yahe shabanda wabandwabo gojo uzingamanye mwana mshikaudu wa mante depuis le jour que t'as marié avec kagauna kirtas ulu ya utsahamru mdekla mfanye namne mwana ewarmo wana wararwa wa mwando ya hunre kirtas baada kutina shahuja hubloke hurekonese wewe na wakutina kirtasi ye wane haja découvre kabala wewe kutina kirtasi shauhansi ya ukaya vaut mieux wana urenke wewe urekonese wewe baike kutina mrumsha katina ne mrumsha tsihunga e mwana mahenge pre yanzihe mwana mshahe ye wane dando wararuha nziha wewe ne mwana mshahe ya hunda situation hudu wazeke mwana mshahe yehunga namna ya maisha ya baba ho huvuku o wana wavuku shahu wamena so wabia kwa tina droit wanzihe mwana hao gojuda balance police hudu wazaka balanga ona ipande shaki phantom wodo ujohenda wende watulo harme problemu yeke mrumsha wa huvumbua Mwenyezi Mungu nanike khatima njema yanike msomwema watukufu katsulenga appel gamjodo dungaze appel eke sujet DJ Sai ngui detaye hula ulado mjodo para shale katsulenga appel shado kaya ye numero hi manyanyasi ritowa rangoma doni manyasi Sagafu ikanga jo ya ukaya horeda njema se aula jambi wa Komoro Tipia mrugu jojo para 00221 77 10 52 46 2 iyo numero ya Sénégal 00221 77 10 52 46 2. Je répète encore 00221 77 10 52 46 2. Mrugu jojua yafanyani za ufanya insha Allahu yampare yamsaidie Mwenyezi Mungu bujo saidia mru wakaya yambari saidie watu waluharu matambu na watu shida Mwenyezi Mungu josaidia hason sipia hata mpaka dabu watukufu Mwenyezi Mungu narnike khatima njema yarinike musomwema insha Allahu yemjomba wei ya leo ya ukaya yo uwaupe izu yafanyo mzazahu wana hahe banda habala nrabo gwanza onesuka yemguguru chana dojo ya ukaya yekahu kontinye gwanzo subise mrumshahaho haumrendanai wallahi na Mwenyezi Mungu on va te montrer haukaya ngawe na carte phantom ngorumio oui inshallah
atampaka dayabo boom Mwenyezi Mungu jornika hatima njema na musomema watukufu kao domridunga mwaka uridunga haukaya gasivano hawanilo wanasho hatu nani wazaza hatu nani mazababi haukanga wanadamu watabi hao wakusuri hao bahari ngarambi wanasho hatu wareveye ili wake haruma wake mabienveillante wa ushida waji réveillé wadojo ukawa wanadamu nunga wapeu hata mpaka dabo ma sœur longue vie à toi utikiri insiste dane mwanamma hao yeke mjomba waiha dungu hanza ya menase wallahi il va regretter haukaya yeye da jonjar ma problème boum